Informare i giovani e gli adulti sui cambiamenti climatici è fondamentale. Questo metodo, l'affresco del clima, ci ha permesso di approfondire quello che i nostri alunni già conoscono sui cambiamenti climatici e soprattutto ha permesso loro di essere creativi nel farlo. Le thème du dérèglement climatique est un thème complexe et pas facile à aborder dans une langue étrangère. C'est pourquoi nous avons cherché un outil, un jeu pédagogique pour en parler de manière plus ludique et la fresque du climat est idéale pour cela. Este taller es una buena posibilidad para que los alumnos conozcan mejor y de una manera más plástica este problema muy complejo que, como vemos, es nuestra realidad. Es una actividad dinámica que hace a los alumnos hablar, participar entre ellos y que deja un mensaje claro entre las causas y las consecuencias de los cambios climáticos. Sobre todo también hace reflexionar sobre la protección del planeta y de la naturaleza. Industria, transporte, ganadería y conflictos armados afectan mucho la naturaleza y consecuentemente la humanidad. Aprendimos mucho porque vimos diferentes fotos y nos pudimos imaginar todas las consecuencias. Todo empieza y termina con el ser humano. Las cartulinas están en nuestras manos. Questo progetto ci è stato offerto dall'Istituto francese e ci è sembrato un metodo bellissimo per collegare i nostri alunni alle scuole delle altre regioni slovene e ha permesso anche alla scuola di farsi vedere e di farsi conoscere. Allora, nell'attività di oggi abbiamo imparato le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici e quello che consiglio io è di usare più spesso la bici nelle città e nei paesini più piccoli al posto della macchina o degli autobus. È stata un'attività molto interessante, abbiamo imparato un sacco di cose ed è stato anche divertente collaborare con i miei compagni. E quello che mi sento di consigliare io è che per prevenire tutte le conseguenze che poi in un futuro potranno esserci, che ognuno di noi faccia attenzione a quello che mangia e ai prodotti che acquista e alla loro provenienza. Jaz sem si izbral ukaz za posameznika, pa za šolo, da bi mogli porabljati ali pa probali porabiti manj plastike, zato ker se na oceanih se delajo toki plastike, ki jih zelo težko odstranjujejo in če bomo to pustili, se bojo toliko povečali, da jih pol na koncu ne bomo mogli odstraniti. In to slabo. Bi se lahko več vozili z kolesom, lahko bi več hodili peš, lahko bi več uporabljali javni prevoz, pa manj recimo teh motornih vozil kot avto. Za šolsko skupnost sem si pa izbrala, da bi lahko več reciklirali, manj plastičnih izdelkov uporabljali, pa da bi uporabljali več trajnostnih izdelkov, ker dalj cajta zdržijo s temi manj odpadkov, pa manj energije, da jih proizvedemo in pa tudi predelamo. Kar se tiče za posameznika, sem se odločil za recikliranje, pa za manjšo uporabo plastike v gospodinjstvu. Kar se tiče pa šol, pa lahko organizirajo recimo kakšne dobrodelne kampanje, pa kakšno zbiranje papirja, pa kaj takega podobnega. To je moje mnenje. Pri tem projektu mi je všeč predvsem način dela z učenci, saj so učenci sami aktivni, sami odkrivajo in hkrati na koncu tudi podajo svoje razmisle, kako bi lahko sami prispevali k vplivu ali pa zmanjšanju podnebnih sprememb. Nekako začnejo razmišljati s svojo glavo in tudi to je tisto, kar dela to podnebno fresko zanimivo. There's nothing much to say, but we should make people aware of their own consequences. The people who would have to change the most to save our climates are the ones who are currently polluting it. Massive corporations who value money and profits over the planet and the human race. We should learn from our ancestors, like the people of the Marshall Islands who are in effort trying to stabilize global temperatures. Pupils work in a group.
They discussed questions, they shared their knowledge, they shared their experience, and I think this is a positive way how we can all start collectively changing our planet. Konkret könnten wir öffentlichen Verkehr benutzen oder mit dem Fahrrad fahren. Wir könnten weniger Plastik benutzen, lokale Produkte kaufen und Wasser und Energie sparen. Als Verbraucher können wir weniger und bewusster einkaufen. Wir müssen auch in der Schule mehr darüber sprechen und mehrmals an ähnlichen Projekten teilnehmen. Und es ist wichtig, dass wir mehrmals solche Projekte machen, weil die Schüler haben viel Spaß dabei gehabt und ich glaube, dass sie auf diese Weise sehr viel lernen und ich hoffe, dass wir nochmals eine Gelegenheit haben, sowas zu machen. Il faut que nous nous engagions parce que notre planète est en danger. Il est temps que chacun prenne conscience de son impact sur l'environnement et chacun agisse. On doit utiliser de l'énergie alternative, ramasser et trier des déchets, faire pousser ses propres fruits et légumes et manger des fruits de saison. En étalant Descartes devant eux pour chercher les causes des changements climatiques et leurs conséquences, les élèves prennent conscience des enjeux du dérèglement climatique. Le plus important, c'est qu'ils débattent, discutent, s'amusent et utilisent aussi leur talent créatif. Nekem ma azt tetszett, hogy csapatmunkában dolgozhattunk, hogy a saját gondolatainkkal tudtuk összeállítani az egész projektet, és az is tetszett, hogy rajzolhattunk hozzá, vagy valamit hozzáadtunk, vagy saját gondolatokat raktunk hozzá. Arra jöttünk rá, hogy minden egy bajba vezethet, valami rossz konfliktusokba, vagy a globális felmelegedésbe. A fontossága az, hogy a jövőnkkel foglalkozunk, és a jövő világával, hogy hogyan élünk tovább, és hogy mik a fontosságuk benne. Fontos az, hogy rájöttünk erre közösen, és hogy majd a jövőben segítünk azoknak, akik most még nincsenek velünk. Személyes jelleggel úgy gondolom, hogy a gyerekek azok nem csak szellemileg, hanem lelkileg is épülnek ezzel, és én úgy gondolom, hogy az egész oktatási folyamat az így működik effektívebben, hogy el tudunk menni mélységekbe, vagyis projekt munkán keresztül tudunk tanulni. Mert a 45 perc az lezáródik, és már nyílik egy új fejezet, és mindig újra kell építeni. Itt pedig, hogyha 3 órát tart ez az egész történet, akkor lehetőségünk nyílik igazán megélni ezeket a dolgokat. L'attuale tenore di vita europeo non è ecosostenibile per l'ambiente, ma per nessuno. Per questo, dal mio punto di vista, bisognerebbe intensificare la produzione di energia elettrica tramite fonti quali l'energia nucleare comunque, le centrali nucleari, e diminuire notevolmente l'apporto dell'energia prodotta da centrali convenzionali come quelle a carbone o a petrolio che producono grandissime quantità di CO2 e di altri gas serra. Mislim, da ima večjo korist in učenci več odnesejo od takega načina pouka. Da se nekoliko bolj zavedajo samih posledic, pa da v bistvu vsak posameznik lahko prispeva k temu, da omilimo posledice podnebnih sprememb. Der Mensch ist schuld für alles. Alle menschlichen Aktivitäten können zu schlimmen Ereignissen führen, zum Beispiel Krieg oder Hunger. Und als Bewohner der Erde müssen wir so machen, dass wir alle diese Ereignisse auch verhindern. Ich bin sehr froh, dass auch meine Schüler an diesem Projekt teilgenommen haben, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Jugendliche auch über diese Themen nachdenken, dass sie wissen, dass menschliche Aktivitäten eigentlich für alle schlechte Sachen, die in der Umwelt passieren, schuldig sind. És ezt igazából, hogyha
ők belülről, vagyis a kis közösségükben, mint egyének és mint kis közösség megértik, akkor valószínűleg ugye az életben is nem csak a háztartásukban a jövőben, hanem majd mint a társadalom tagjai úgyis megpróbálják valahogy érvénybe juttatni ezeket az értékeket.